Yangibhebha indoda. Sigqibe yadla imali yami. Okay. We drove off to my place. Okay. Masifika egate-ini. Ngivula ucango lemoto. Athi hey, ndijike. Abuze uba ndamkelekile uba ndingalala apha endlini yakho. Amkele uba ungalala endlini yam. Ndithi ngaphakathi, why not? This guy is so handsome. He's so cute, like indoda. Understand? Ndijajena nendaba ke shem. Ndijajena ba. Ndijajena. Ndithi ke mna ke, what? Ndamkelela uba ndingalala apha endlini yakho. Ndithi no, it's fine, you can. I don't mind. You can. Hayi. Ndithatha iremote. Ndivula igate lemoto. Ukuthi angene. Okay. Ndivula igate lemoto. Singena i-stranger sa TikTok. Stranger sa TikTok. Zange ndathetha naye lo muntu. Eshitheni le light. Zange ndathetha naye lo muntu. Eshitheni le light. Ndifuna ukukhanya kancane ninibone. Yeah. Zange ndathetha naye lo muntu kaloku. So ndidibene naye izolo because mase sibuya kaloku bekusengu-2. Ndidibene naye izolo afternoon. Hayi fike ndikhulule ndinxilile mos ndikhulule ndiphose impahla ndizilibekele ndiphose impahla ndizingene ebhedini. Akhulule akusale ngetrunk angene ebhedini. Ndijike ndijongele angene ebhedini andibambe like from the back. So vele ichukume iqhotho laa nto leya ndive yanyakaza ba ndive yanyakaza. Andibamba bambi andive ndijike ndiresponde back. Do you have condoms? I do. Yes, I do. Yes, I do have. Kulukutu. Ndiyovula wardrobe. Khupha condoms. Kwangama-trust. Wena ama-trust akhona ayengekavulwa. Yangibhebha indoda. Hayi ningijaji. Yangibhebha indoda. Yangibhebha yanditya impundu indoda. Yazitya impundu zam. Like, mandivuke ekuseni ndithi ndiyochama. Ndehle ebhedini. Wonke ama-condom asebenzile. Wonke ama-condoms asebenzile. Indibhebhile indoda. Ubusuku bonke. You understand? Okay, it's fine. Zange ndirigrethe nokurigretha futhi fine benxile naye benxilile akandireyphanga. Nam bendifuna. I understand. So it's fine. Avuke astart imoto ahambe. I understand. So around 2 emini yandifonela uthi ucela siphinde siphume futhi. Ucela siphinde siphume siyapha. Athi no ucela sibuyele recharge. Abangani bakhe bambizile so angathanda ukuthi ahambe nami. You understand? Engqondweni yami I was like, yo, no, this guy ungithandile yabo. I was like, no, this guy ungithandile. So why not? Why not? Today, say no more. I'm coming. Sizoya ungitshela ukuthi uzozongilanda sikhathi bani. Yebo, ngitshela ukuthi sizoza bathi no, ngiphuma ngo-5 emsebenzini. So I think lapho kwenza ufike half past 6, around half past 6 lapho uwe nawe ungabe uziprepare. Ngithi okay, it's fine, I'll do so. Ingqondo ilele ndithanye lo bhuti lo omuhle wepolo. Hey nina